Duki, kako pereš kosu? Double games. O, jebem ti mater. Inače rasturamo i ko da je bilo. Rak, nisam stigu jebate. Daj mi belo. Daj meni belo. Jel to to? Jelo. Može. Nemam pojma koji su kod. Ajde, dalje. Može? Mislim da bi čak ja bila bolja. Proto Games, sada! A kaj ti skušiš prije njega, jebem ti mater. On isto ima Games, treba sam da... Kaj da radiš? The thing. Uzeo sam, rekao, zima mi da ću tebi da znak. Ali si ga ti imao i već si on skužio da ga ti imaš, jebate. A jebi ga. Reci, jel da prvi put igramo zajedno? Da, nismo se ni upoznali prije ovoga. Koji je sedmicu? Znači, banula sam čovjek u stavu. Kako se ono zoveš? Marko, drago mi je. To mi Ne je... li se Ines, ne li se stotinama godina Ines. 8-3. Daj mi da neko nauči tako. Znaš ko vole društvo? Aj sad malo fokus, aj sad malo fokus, ajde. Voda. Vodka. Da. Dobra. A, malo grize. Kad imaš tak nekim jeben synergy ide, a kad... Stari moj, eko taksi će me ispast 50 kuna, Uber će me ispast jebenih 110 kuna, o čem pričamo, marketing. O čem Idem pričamo? za Uber, Albura, zašto kad mogu Ivane, proći duplo jeftinije? Varenico, o čem pričam? Zakaj ne voliš Uber? Zato što su poskupili, idioti su promijenili zakon i sad si možeš jebat mater s Uberom jer je ne isplati više. Eko taksi isplativiji. Jer Plugin. čekaj, ne. Aha, da, zato što imaš beskontaktnu karticu koju ja imam i sam ju pip i dobiš 20% popusta. Ali to nije sve, utorkom imaju popuse na 10% i 70% plaćanjem preko ekota. Luka, pička ti materina. MTV Cribs. Hello MTV, welcome to my crib. Today I'm gonna give you a tour of my fabulous home. Daj thumbnail. Čekaj. Daj Bog, ovo je pritisak podnijeti. Prednjeti. Nećeš razbiti. Sve ću pokupovat, uzet ću sve. Pokupovat. Kolačić. Ne! Aj dalje. Ti sam bacaš ruku po stolu. Ti prijem da imam para ga malo uvijem. Luka, reci Games! Pa nema toga, stari moj. Pa ja mogu njemu reći, sam sjedom kaže Proto Games i sjedom ga. Giovanni Games stigne, nije baš. Simo. Evo, ajde. Simo. Pobjeda. Nisi? Ispod Luka imaš odmah 4 ista. Kaj to Games odmah? Baci ruku. Ti bog, man. Kako Koji će kurac ovo? Kako je ono da se pokupiš broj već? 2, 3, to vi. Easy. Sad možemo alias. Fuk. Ja neću imat ni jedan sa svojim objašnjavanjem. Ja je Boran smo. Jebem ti mat. Kad da Joe ode iza kauča, on sve... Skrivati. Al kakav je on? Šta je on? Dok pridjev? Debil. Šta pečeš, jebote? U tavi, okrećeš. Flipaš. Palačinki. Sardina. Kajde ti to? Ona ribica. Pa sad sam... Kad je pun ton. Varenica. Daj ga dalje.